kapil man hong ton pihiletin kaysa nga pilso mitampi ome kasya man hong ton pihiletin kaysa nga siyamso mitampi ome bide mo na sa tating law kailil to pa nung sang kalusan hao niu kahay nung dimlet sa nung happy na guntoy long akong pen to guntoy kaile kain ko an pide nung doon sa ka talap to de kwa maneng nyam zoki dapat pide kwa malang pang solo nung inatate na may panong nasa kahoy man hong ton piletin kaysa nga hoy so mitampi ome kahoy man hong ton piletin kaysa nga hoy so mitampi ome bide mo na sa tating law kailil to pa nung sang kalusan hao niu kahay nung dimlet sa nung happy na guntoy lang akong pen to guntoy kaile kain ko an pide nung doon sa ka talap to kwa maneng nyam soki dapat pide kwa malang pang solo nung inatate na may panong asa nung happy na guntoy lang akong pen to guntoy kaile kain ko an pide nung doon sa ka talap to okay, dapat pide kwa malang pang solo nung inatate na may panong asa talap to de kwa maneng nyam okay, dapat pide kwa malang pang solo nung inatate na may panong asa